Dulu dia nanging kayu mangkilen kang kaginupi itu tuan tu. Siru tuan tu angrengo siru pancu penawu anangun kunang siwajakan. Iyo matemakan daerah. Aku ngaruh prihati riawak tu. Iratu miargi horti penawu untuk penyakit ini yo. Yak nugin ngidang kleneng memunyi jero mangku mesao corong nak makawin ngelemah. Jangan. Pikayon pulungok ada tu. Iyo betul. Kau dia ngapo mangke William Sirmean setuan tu. Niko urus nis kalau bukan bagian tiang niko. Peraja matur yang ajang niki. Bagian niskalo bagian bukan urus tiangan bagian sarot tiang itu. Ian bagian niskalo ido prano guru ido dangyang ido dinasan pawikan wirek ido wono ring mindo kadi ada nong ni punika. Ido donasan. Wah, ian mangkano satoran tu mau benar dalam kewalu maki yat nu kana tu loh sir tuan topi prayon yat pada lawan yang prano guru. Wah, ian sapri ko juru sang memargo yat nu ngiji yang ring sebagai pelungu pada tu 500. Wah. Nguyuk len ulat carona sing setuju nyongkok mau bangsagen megelu cikalnya ke ngabang kopi bangun ay sing benah hituan kakautan sengut ada asana pelih tengut ada pelih ngut coreknya salah ngut ada pelih ngut. Oh nyo benar. Halo ngomongnya benar. Hidup masih tidak dijelemau. Kalau Leo tepuk yang mimpas gitu. Tukang itu melam dini di Gumi Astinopuro melam dari apa? Di mana kan? Apa nih madan parak itu pak apa pak kan ido anak yagung iraga setato pak ringlingik ido gunan pak yang udiang gunan pak iyan ido anak yagung nyereneng melem patut nyeg-jegin kiwalo disuban ido anak yagung jeg-jeg patut jago pangnya tetap jeg-jeg tuh gunan parak nih. Nih medak ido anak yagung ido sang Duryudano subuh nyereneng biyen tulu dan melem ke pangkung ini. Tukang itu tu melam aduh melam pangman misi mentisan pangman kan melam keteng apa yo pikayo nagong tuut melam dukung melam kangin ora kau gugulam tu orang melam awak melam doang yen jangan nak melam di Gumi Astinopuro paling blog melam. Tukang itu dia duno kangin ora kau gugu. Masih mau blog tuh. Ian kajo jora selatan gugu cang, ian dia beleleng no gontongnya. Ian di Bali Selatan sih. Nih bemelam wale manti apa jora dodan, apa orang dodan. Jadi neng begitu barang menjadi neng ke pangkong untuk nunggu barang menjebur ke pangkong tuh awak orang di parakan ada artinya jika tungkas ring itu sang Duryudano dengan itu cang bani tungkas ian subuh pidabda bidone pelih cang bani nungkas ngujang semani nungkasan kewalian pidabda bidone benar cang bani mendukung yang cang ladana bila perlu cang mendanai barang tuh tujuan itu nih cang ikut gitu singkar wancur melam gini betak bahasa abin ngalih itu sing menembong-bong kita busaya aja. Ini jero melam apa jora tuan.
Ini mek ciri melem sing lah dedikasi, melem sing lah dedikasi. Ah, sing bisa ngalih anu ngalih selah. Ido sang Duryudana, Ido putra raja, Ido kaldadi raja. Tuh, bosekan tuh. Kakak udah semua ada kontrak politik nih sang Duryudana. Ya Ido sang Duryudana bakal diraja, kakak jabatan gubernur kakak kayak pilgub yang akan datang tuh, kengken. Melem. Oh, Ado nak milih. biar sing ado nak milih. Urung ngasukin pis masyarakatnya. Waduh sumber dana tuh. Wih. Nih, bo melem nguruan masyarakat, cara melem nguruan binatang. Duh itu? Lo rumah ya. Ngubo kulo nyat yo kal ngadan ni sompret. Kulo nih. Oh kaladan ni sompret, gelun bagi sompret, kerja bang ama. Bagaimana bien sompret, bang ama. Bin puan maro pret ni bom lahir bedak yo. Bocok jok baskan mamahan kau. Kulo tuh yang ngerti sing adane sompret awak yo, yang ngerti asal dengar bunyi pret arti mamahan kau tuh. Bukan gitu aja lantas jalan-jalan kulo yo di jalan raya. Jak ado liduri mobil ngomongian klakson pret gitu. Jak kan kulo plok bakau pengemut nih. Yang orang melem tuh ngajahin masyarakat tuh cara ngajahin bang melem babak ban melem bang melem itu artinya melem tuh mengajar masyarakat bermental pengemis, cara pengemis nataan limo doen. Nak mayatnya dasar melem tulus ikhlas bagus. Kalau melemnya dasar melem pang melem pilih yang kan tuh sajan sang cocok pun. Banyak pilih ya uruk melem, pisnyen kelbang. Yang orang melem nak, dojo melem dari gubernur lam, ngurusin keluarga melem bersing becus. Dua gitu. Das nih melem ujang meset-set jak kurang nih. Sing ba mulai hubat nih jalan kalau makan kurang kakak. Do mimpin keluarga sebenarnya lagi dari gubernur gitu. Klan melem sing ten juma melem nak gending-gending ini kan masyarakat ini. Yang gendingan Masyarakat. Ken batin. Kene batne. Segat jani kumin laba gelintengan ngane diwas lantas mati ngane sugih lantas menang dagang mekyayangan dagang apa mekyayangan ngadap melilang pipis bongol mengadap kailang pipis nih ulian melem tua romaya melem ngaku ngantosang gajek sebilang melem mau belanja nganggo sebilang nganggo sing maya klan melem dia banyak ora pak rekan malunya cepok bayangan kejat sadot nung sado gipeh melem teko menganong pekakas turangsel melem melembung di bawang melem itu kadang pekakas gendagai yag nyongkok nage kopi bang maluji 5.000 rupiah roti kemung mewah gipang maimbo jisam subenakate donyoman mengewang tanggal 1 beli nampi gajek tanggal 1 nya cepat bayar tanggal 1 nya suut tanggal 1 nya kabayangan ben pidan suut tanggal 1 sadot nut sadoliu wijang menampi bayaran sawotaro domas tali upah ben momorong umah umel makin ngaku kurang borong kena di bukit umahnya kan borong nanging tuare ada apa utange ingas ben munyi dadi mejaljal dagange nagih jagurin
Oh, terus ngangah dengan satu uyut berdagai. Begitu merebat pada warung, membuat puik nasminya. Tu kengkeng ngah mayangan punya puik. Kalau puik kemana mayangan kemana? No. Liung jelas sepalam. Wireh kita pejalan melembas bebasan. Tuarong itong nebin mani. Kuda ngabo monto telah. Ulah payuman megandengan apa gandeng kakek tungut Will wanita idaman lain sebilang pedang luas melali masuk restoran dan bungalow pipis telah buko tidik ngedong ding gening je pempeng melam benang kajo jara rayo benang kelodong ngandeng Will melam atau melam kena ngomongnya manis kan Will engken Will kakak ngomong di kamar bungalow ngomong yo engken yo liwayan amun tut yang nawang nak muaning sing ada lebih jantan daripada beliwayan sungguh-sungguh perkasa aku terboy oleh cinta-cintamu di malun kamar bungalow ada cicing nyongkok itu saut nih kan yo engken sila pendek gitu yo wireh kedo mungin Will melam aduh melam ngentangan lengan masuk paling muani nulen nonyo bencong depo melam wah melam berkorban apa saja demi Will jak bungkung panak madap kalung somah madap kayang kecawat kuran madap demi Will kal ngajak ke restoran bungalow cuci muka reboning manisona manis susu benang lantas nak loh pengeret najak melam yang caranya melam kengken kike melam suat kike pasangan tanus angau botanus lengis melam majuange usam ne melam ngabau tapi melam masuk liang tan bino melam cerah melam cicing pulas di sampingan bungut pohon cengken cicing pulas di sampingan bungut pohon awaknya anget ya kalau bulunya as ngerosok benanget awak sing tawang bulunya as kalau bulunya telah betul rago dah cicing gudeg awak klis-kisan subuh melam klis-kisan wadah Will melam makan melam jak lantas melam boreh kayune kengken pecate subuh melam pecate lantas melam mau titi batu kengken pergi subuh melam pergi lantas ingat melam kan awak ling melam kengken modal bali kengken segan melam bojani gitu ling melam cerkedes tada hasil kengken cara sampai ngakit hati lantas maro melam tain blek tain blenget engken maro jelek maro ingat keng lasoma ngelapana cuma lantas melam mulai cerotok anyut kengken grepe ngantar cuma kadernya tampi kan kurada se lantas melam banget togok jawo engken kemplongnya bungu deh lantas melam jangan panak kaden panak ingat ben melam sepit jawo nih kengken tentangnya bungu deh tidu lantas melam kengken makaman disunduk mapung kaman senduk mesel-selan nasi sudah jadi bubur kudang benyakan lem nuter terus nak ngamongan keladi jahe omongan tadi jahe tuh cai kaden sai mengending di long speaker saka nikang rat apa artin saka nikang rat itu apa sako itu jangan diartikan adegan sako jangan diartikan tiang sako itu artinya zaman rat gumi sako zaman rat gumi zaman jani gumi kengken tuh barengan yang demen ngemaling jak barengan ngemaling yang ada demen korupsi jak barengan korupsi yang ada demen memitra jak barengan memitra zaman kengken kene bocah sing wonten zaman sing bocah tergilas oleh zaman kakak nak barang masih kekawin ke nenek moyang kakak tuh ketekaan gitu sih
Kawin apa tuh? Sang suram rehyatnya ring Semarau. Poten tuh. Sang ngaraning song Suruh ngaraning saru. inggih wonten ketuturan song ane saru. Aduh benyah kawin we. Mereh oyatnya mereh alesan song itu dijotongos sejak buru. Yatnya yen bakat song itu nyayan bangkyangnya we dok senam coba-coba. Ring Semarau didu tongos keliangan Suyati jak iben pidan ben kijak berangkat perehan temon darmo dumoranang syarat milih celano sing payu bejibankan perehan temon itu kene baca sinepuk nunuk kan tuh kakek tempo ya korupsi jabaran korupsi kayaknya barengan apa tawang duduk aja udah tamat beneran itu saya udah ada subuh tuh dalam jelas. Pasang tabik ganggu lupa. Waduh, pasang tabik sangemuni waduh. Siri kang kau lo ngaturakan sembah pangubakti. Waduh, kalunguk nanak mapan bapu wus asung kertu warung ngaruh. Wah, namio wah sadero boh. Ditiang, di dalam ngadorong pangubakti ring singgih pada no. Oh ditiang pada kan melam ditiang. Wah ngadak jaraga ngadak. Ditiang sangut ngatur yang sama pangubakti kalau ring linggih ratu. Wah ngadak linggih. Wah, lari sang Duryodana pokalagan tuh. Apa domit midanian kita datang para lawan siram ya bapu. Lah sigera wistaran kena lamakannya bapu mau ruku. Sugera di tiang ratu ngojah daging pawucanan ide para guru. Nah jening. Sang Duryodana dewa buka tume ini dewa nadak sarau. Nekanin pada bapo mai apa nih bakal sandau tu. Tahu nasan aturan kapining bapo. Lain gentu melenan sumitan dewa kanten ban bapo luwir kadi Suryo ketawangan dending mego. Cara Suryo ne kaput gulam jak rem-rem tato dana ne dewa apa mirip ada nih sandang bakal wosang aturan kapining bapo. Nana lautang iyo patut. Oriwu samang kanut so jadi dang yang dorino dadio siro durano nam tam umat dorong. Lang nira tuan doyat no pasang tabik sang jati waru. Yan tu umang bener mangkano ma bener kadeling yang jati waru. Apa matang yan? Kang kau lunyat pada kayu mangki mapan anu biprayo winarak sinatura kadung. Mapan kerengu penawon nangun kunang siwajo kayu. Yan rina sona semeh ang luwih akan. Iyo matemakan nerang ngeriati malara riati kayu mangki mangkano patik mangkano saturang sirang kadiang apa mangki wiru mangki lama kane sidong ngeruk iya dari sirang penawa mangkano mapan Siryo Duryodana kepakan kanang mas manik tan sida nangun kunang siwayo kari waduh mangkano. Inggih di tiang ojak daging atur sesuwune tiang itu sang Duryodana.
Singi Prana medaging kadi bawas Prana sempat titiangan dan sipit. Abi mawinan wirek titiang miragi horti kocap ipenawo nangun yatnya bin ngeden kan gaen yoy. Tulio kadi nungdong nunon jengah herang tiang. Tulio kadi nunon sakit atin tiang. Tiang itu Yudano mengebakan Mas Pipis Harto Brano sugih mulia sing hidang ae kae. Care ipenawo. Iko mawin bisingi Prana tunasi tiang kengken carane bunapi carane pangwog gaen yone kitu pangladen tiang. Yo padot. Waduh. Larengan iko yan tuh mangkane. Yan rinase lawan sirema podadi singsal buding denana. Dadi ano yun mangkano kita biprayong ngeruk iat nyari resang penawi menawi kita maluput sang apa penawi itu kadang sanak lo kita bangsa tunggal dosin bangsa kurung tuh kening nen adeng malu adeng sapunika naling sir ne dadi jak soleh yan kepikayun ban bapo pikayun ni dewa ne dadi jegdot jai dewa bakal ngumugan karyan nyaman i dewa sang penawa tuh i dewa makengken kan sang penawa tuh i dewa nak mau nyamo apa madan nyamo nyam ye artinya saudara artinya tumpah darah i dewa ne besik i dewa to sin bangsa tunggal nak patuh bangsa wangsa ni dewa ngajak i penawa tungujang i dewa jak ngumugan kaya ni sang penawa tuh benar i dewa membersihkan benar ngajak sang penawa tuh nabdaban madan rakyat sekwa kena wangsan tuh sang apuan nih iya ni dewa membersihkan ngajak nyaman i dewa nih satu wangsa satu nusa satu bangsa satu bahasa ngajak i penawa nye bakal ada bani duro negara nih sing ado nak bani rehning mangkana yayan pindikadan pahayu kanang wangsan tuh yan yani dadi pengidih bapone kening lan bersihkan wangsa ni dewa ni yani dewa lantas dini sing membersihkan satu bangsa ni ada simsiat dalam diri aluh benduro negara bakal ngasut i dewa kelan dewa taki benar ni bersihkan wangsa ni dewa ni lan rago bersatu padu satu misi satu tujuan kengken ban pangidang dewa membersihkan kita patut ni dewa dalam satu bangsa yan kita ngerenget sang penawa nangun kanang yatnya wenang kita ngaturaken kanang punya yan yani dingah i dewa nyaman i dewa sang penango nangun karya patih yan cara bener bapone dewa bener ngaturang punya kemo iya di dewa sing idang mapunyo benar to brano pemargi angon pejalan mangon masih dua tamu pejalan sing idang pengeras titi do angon kengken ban pangyatnya nyaman dewa sang pedawat sukses sida karya to dahat ing utama masih tu tunggu diang dewa bakal nage ngumugan iyo patut aran Uriwu sama kana so jadi dang yang rono waduh merang rituasi do kudu pati aduh iya apa dang yang rono apa luwir kadi pratnyan ingan iko mapi tutur lawan sira Duryudana kewalem tatan pawiguna tutur dang yang drono lawan sira si Duryudana luwir kadi udan tiba aning segara luwir beda simpang saat nyanira dang yang drono lawan sira si Duryudana yan rinasa yang nutur dang yang drono kengen ne balan bos duak dang yang drono bos kelewat saksak disket komputer misi tutur nah sing ado matakon tutur jak tutur
mimpas kewalo yandang yang rono nutur sing ada gunane dulyo kali ye ulung di pasir ada sing gunane uruh yayat iki sira guru pati amek ikanang alo kewalo menawi dang yang rono maweruh aning jagat ayo sananing manusia pada bener sayanya diang nak bonawang awak dia melaksano jelek di gumi setato metingkah roako diang nak nawang kewalo sang yang rono malun menawang di gumi mekejang ada sing nak patuh pepinah nih rambut sama hitam pepinah ning karwan patuh sing patuh tentu jone tukang balik kuri blok di guru yuk padot petawang waduh nanak ayo mawarak mangkano singsal yan rinaso sir satur budin tu lawan sir ramai bapo menawi kita malupo ane jagat raya ane ngaran Triloko pernah paran iku nenen malu cening do jaketian banyak tua kuda yo yan kita peleh dari satuan di luar ada sing ada gunaan dari sang agama di gumi ini idewo kada nawang di gumi ada madan Triloko neraka loko madya loko swarga loko dini hidup di gumi ini madan di madya loko dini raga mayasa kirti mau pekirti yan luwung yasa kirti raga di madya loko di swarga loko hasil nepo yan jelek di neraka tu hasil raga dini raga melaksana kita patut nih raga lantap dam adeng idewo kena rahayuan gumi patut idewo angon pemimpin angon tuladan lan patut idewo nabda bang jagat idewo nih iyo patut wah sayan aku dang yang drono mapi tutur kewalo dengar yan dang yang drono jadian suka lawan kanang tutur dang yang rono yan mulo dang yang rono dot ken tutur liung tutur ya sayang rono dot ken tutur diang mang tutur nguni ada pandito sakti ngaran pandito begawan baru dua jauh nih ada tutur melah ane malu ada begawan sakti mau persengan begawan baru dua jauh anu sultan itu ngaran Kumboyano ada lantas begawan itu meduwi putra mau persengan sang Kumboyano mapeguruan lawan sang Drupada ditu sang Kumboyano lantas melajah bareng-bareng sang Kumboyano ditu ngajak sang Prabu Drupada ditu di pesraman wus pasat mapeguruan di subuh tamat lantas ditu madan melajah di pesraman Drupada madag dadane kunang Pancalo sang Drupada dadi ratu ditu di gumi Pancalo nih dadi datang si Rang Kumboyano dadi deko sang Kumboyano ke gumi Pancalo mapan mengat lawan kadang semayo man mejanji cina sang Kumboyano ngajak Prabu Drupada je kemo lantas cira mekakin cina encik kongkong kemo ke Pancalo bui prayo mahyu ni kanang minto kau bakal dot ni dinasi were gumi peceklik nang saya Kumboyano lah somang lah panas ngedang mengemang makan dengan kain uyak sasro ngelemah yuk padut dadi tukeng keren wadaki cuel dadi perano nagi mekanten ngajak sang Prabu luwe lantas sang Prabu Pancalong nikang Padopati sang Kumboyano cak into kecunguh nek lepot ngo lima nelong ngo bengkot ngo wadah sang Kumboyano cicing dan belikona datang sirang nartuning nisto lantas teko ratu nisto ngaran Duryudano ne amadan Duryudano ratu ning nisto sinayut kanang ya dikau pandito ikau nah lantas saupo pandito nento saup sangkau lango ginawe kanang bogo bang ide nasi ulian padalam bagawan itu pandito nento ginawe kanang wismu gae nang omah ada kangen kunang guru ada kangen lantas guru oke itu olas yo Duryudano nih blog tuh nih setahun jelek tuh beri sampun manguh kanang lares sanganya jadi kau di suban nemu kewah lantas nak ane nuduk begawan pandito nento ngelen ikang eno jak len Kumboyano nih nyaru bongol nyaru buto mapi sing ning riko ngaran pandito dero aku jak suwun Subomadan pandito drono jak suwun
Pandito Drawaka. Oh cilor kene, ayo mana di guru di kene. Do dari guru ini jakana wah sing penting yang guru-guru kene, limang taliman guru kene. Oh di Papua di guru. Sing mana di guru di Ambon di guru. Sing keuangan ini. Yo padot. Cak Mas. Waduh, nanak ayo mawarah mangkano. Yayaning tuhu mangkano. Pantes bapo paweh kanang pitulung lawan kalaganto pawes pantes. Nenen malu cening adeng-adeng mal timbang dojak engal berakman dio. Lawo nung wewe koyan ayu timbang malu rit kayun. Yan keto yung nuk idewo ning mulo pantes. Pantes bapo bakal nulung idewo pantes. Jen mawinan pantes. Bapo ngarandang yang derono, apo ngarandang yang derono. Nah bapo raos sango madandang yang derono, ni malu bapo madan kumoyano jani madandang yang derono. Dang itu apa? Dang itu artinya panas artinya. Mula bapo dari guru mula demen manas-manasin murid, itu tugas bapo di guru. Cara bahas dhuwur kukus yang sing panas uli beten ken apinya, sing rago kalmanasi, patut panas malu ling beten. Yang dingin bedennya sing nasi lebang. Klan guru itu patut keras masih bedek ken murid. Yang besno guru masih sing lah bakal murid doang. Iyo patut rada. Wah iyan tuku mangkano buden tenanak. Lah sigero lumaku aning kunang setre gando mayu kalaganto. Nyat pada lawan yang durga gori. Bapo pawehaken kunang panugrahan durga astawa. Mapan itu yang durga pawakan pangmerlino. Nayan saja kita budi ni dewa ni lautang jani dewa kemo ke setro ni nangker yang hidup batari hidup dang yang durga gori wirak hidup merago perlino sana neng ardi Allah di bumi ni pengerago peleburan papo bakal ngemangi dewa penungguran madan durga astawa yo patut wah iya ning tuhu samangkano hekar pun si rangkul pati wah yan mangkano dang yang drono sangamuni warwati ya diki si durano mawit bui prayo lumaku wadane kunang setro kali malu lima mawit mut kalian lu wah Deko ajo masuk ke handong tisno ne madana bebek beguling ben kede ben keling ngal yang ngal sebat tuut dengan kenang ngareke kede bemani sing tuut ne bien ngeling sebe tingking tulian dayo congkaan ulian pepina bedek kewalu mengot nanak dudana sangapun tekari tang ketemu ngayu masa dana sarwayu nyata ketempuan yang kunang masa dana sarwayu iki walau ingatang jening nyen je malaksana jelah ayu dijaga teh pasti rahayu kal tepuk nyen malaksana corah pasti corah masih kal tepuk tu nak mulu retane do sang yang widis sang dikeleden tu wah jarake bapo tansah ngarayo danu ngararis ratu tiang ireng do sang iru danu wah lumakul lakun Belum tiang Yat no mangki lumakuan kunang sentro gano mayu nyat peluh yang durgo gori puak ngiring dab-dabang mangkin tangkel geleseng mereka ke sentro mumpung gumin sampun petang tangkel yang ide betari durgo yat lebaris ngiring yang sampun prapto mangkin aning sentro gando mayu tah ampun ngantek di setro ampun iki setro de waratu mengiring ya lungo kang dong ngiring rah kena karatu Ahmed kenang terpanu ngut jemaah bandane beras bejati pangado angon mau pakai lagi di dalam ngiring dalam bang yang barang nih len kini setro ni apa pelih benci ngomong pelut bol cingen ada urusan bol pengebolan nih Banten bos Banten semua dong
guling mau bangkit. Masih angkap. Nak kal mati nih. Nasi angkep perlu penembak perlu jenci kebin. Gak ada wadegan. Yat nu. Lo cadiut. Sira kurupati yang ada kepudang japung madra si semak wak wajru. Tonsah. Angger kunang-kunang japung madra durga astagfirullah. Ram-ram ikanang jagat raya. Nè gin mau chàng sinh bạn ấy. Japo tawang jiwa ngelap ngalih. Tah ngelap ngalih nih. Apa dengot? Kicing Cing Ujang. megarangan urut ngajak ngarangan pesen. Dan ikan liu cicing megarangan urut ngarangan pesen. Cing apa mengarangan urut orang pesen? Liu dah kok yang. Yang cicing mani pesen garang Cing lu. urutan garang dalam nganeng wil sih ngalih pesen dah. Betul Ji. Jago chẳng nè. Biar sekananing buta budi renjang itu bodari aning setre ganomayu. Johan Cikengkeng nih. anu manusia Aning klapat aning setre ganomayu. Mabuk liak aja nol. raga mulu langin liak gitu. Yo kon ngukup kan. An buntut ngukup kan hadian mende. Dah mana nomor liak kali nih. Oh, ada liak senam poco-poco mas yo. Manusia apa ulah tidak mangke batang merangke. Waduh, wagah yang ngelarakan nang yasa bah. Wah, mulai beliak. Sing bani napok nyinang raga aja na. Yang ada ngap mau cingut. Mau hidup.
Ane bener ale kan ale. Ngejah kan genki. Tan sido pakoh pirang unyaso. Yayanging betarit. Tumedon mapan tan sido mangodo pun sirang manuso. Ano ning kudang setro gando mayu. Wak biyen. Nanak guru pati pokalagan tuh. Pirangan ratu pirangan. Pau janan itu. Meme noro pawanih. Yang Durga gori meme tumadon naning setre gando mayu. Meme sengadolen yang Durga gori ini. Mapan meme sampun weruh ingani ke dateng merangke. Bui prayo angenuk yadnya nirang penawang. Meme bonawang doi dewa nutur kaping meme bonawang. I dewa main i dewa bakal ngumukan karyan sang penawang. Meme asung waro nungurako. Meme bakal swejo kaping i dewa jening. Kewalo malungo kalangan tu meme dan sah ngatak sana yang budo budi sedayo. Dan sah kalau berawa muang kali jodi serana. Meme bakal ngatak sana yang sisian meme di dalam. Bakal kamu ke bumi penawa yang hubungan. Budo budi meme kepimpin ben kalau berawa lawan yang jodi kali serana. Waduh. Saderengan dia Arkito pun sirang kurupati mapan yang berdari sejo. Kewalo alungo kalungo durano mangkip tansah komuin. Dalam tiang sampun sih yang Durgogori sampun sewejo hidup yang Durgogori ring barangku kodo ni kanang budo budi ngepak ratu doh budo budi raksasa pisayo di ratu pengebak ratu bakal nguwokan kaya dia pinawo kewalo yat no mangki siri tuan telungu kaya ngiring mangki ratu melungu kepurian bang yati tiang kal nuktuk budo kengken caranya yang beroperasi wah yat melompah ngiring dulu sang. Halo gampang elah. Si bos wejo. Oh, kami jangan madan kalau berawo kali joti sana tu pimpinan para buto-buto yang pimpin lihat tu. Kalau kali. Apa menang kalau kali? Kalau mana ni? Kali loh. Jangan kali loh, misili. Bukan bisa gitu? Iya, ya ada anak lo pasti I. Itu ciri nak lo tuh. Klara sengo peragawan. Ada mani? Yang nelo peragawati. Yang mani sastrawan. Nelo sastrawati. Nemani budayawan. Nelo budayawati. Yang mani bergunal. Lo bergunel. Nemani nungang. Nelo nungeng. Barang-barang itu kecing. Rada-rada sengki. Dewa ratu buto-buto lan. Dab-dabang marangot. Kengken caranya. Di buto-buto bakal ngebukan kayaknya penawo. Lan.
lompok sira si guru pati. Oriwus namun yaso ning sunang seda kandong ayu. Sih yang-yanging wadari durga. Bangsa hangatak sanan buto budi sedayung yang rupiah yang sang penawa. Lawangan dia. Waru jana nirus. Wadaking penawa bersama. Bersada kalengan tan jana itu. Angamit kunang siwayo karya. Semangat dia. Keluar yang kurang tadi. Kau inur situ makin tansah aning penawa. Para jana-jana bersama. Nyat para jang serinar nato. Ang aturakan kunang punio. Ito mo. Apo kira mo lah ito ato no. Iraga ka na mo lagi ito raga. Iraga bakti na rin ito sang penawa no. Apo ragang lah ito ato no. Ito mo. Aku harus bakti dengan itu, tapi aku sedang barang mau jadinya bede, barang masih ada mau jadinya tu. Oke tu, bo. Apa di tengah karung ni? Kucit kalau bo. Kucit? Oh, kucit apa kunyit ni? Bang tu ni ngatur kunyit masuk kucit ni. Kewa alih-alih gaya, wah, bang belok, bukan nak tu. Lana nak dama nangin, barang yang nangin. Lana barang nangin. Pasal cerai gitu nyonya ni kena dah dene tu. Tepukan muani ni tu uyut muani ni. Arai hitam jadi muani nak muani mulak itu nunggunya nyonya teka urus oh. Yang sing mula nak muani gomal tu. Cicing ni je melalung sudah nak uyut tu. Dia buang jaro tu. Do nak lo itu lo, jangan kena undang-undang pornografi ni lo. Jelas mau sing lagain tu. Undang-undang pornografi buyak nyanyat doh. Uyut taruh di itu orang apa yang lagi ngelak itu atur bareng mayatnya ngadane raga. Lo nak keras gitu, andeng-andeng kena tangkel raga kopuri doh. Apa tu? Nangko apa? Wah bengko yang dipuri. Uyak cukup nangko kan terus. Ya nak mayatnya murah cukup nangko. Sup po. Apa sup? Capcay gitu bang undang kapan-kapan. Apa mandan capcay? Nah tu kan sing dawang itu omongnya tengah capcay lah sana lu. Taran rosang tu. Atur nangko apa je raga ngelak itu aturan. Semangatnya keraman ini sana nih janda kabeh. Orang rakyatnya ini sang penawa. Hadian